njengamanje ngime nomfundisi engimazi kakhulu nami ngisampofu ngisayiyellow bone kodwa ke namhlanje sizihlangane nje na emcimbini okuzobungaza impilo kaSifisa uNcwane. Umfundisi ngiyazi ukuthi ebandleni besithi masekhona nawo uNcwane bese kukhona ezokhonza isikhathi esiningi ngikwazi impela nami ngisazula na kwezinye indawo nemicimbi yakhe. So kulesi sikhathi ke manje engasekho isiphi isikhalo esivulekile enkonzweni la bejwala ukufika khona nje azumise ngokuvakasha makwa Sundays. Aqale sibonge iqala ithuba lokuba sikwazi ukuthi kumama uNcwane ufumela ke yonke no ubaba uNcwane bakuthi sikhona isikhalo esikhulu because ubumazi ukuthi ukhona all over and ubwazi umefikile kuyanyakaza especially nje mina bengihlozi kakhulu nabo nefamily isikhala siningi kakhulu ngoba ukuthi mawucabanga ukufika uJune uyacabanga basekwenza ukuthi makufika uDecember 31 uyacabanga ukuthi basekwenza ukuthi but ke konke uNkulunkulu ke sikikela kena konke. Yes. Ngezwe uphatha udaba lokubonga uMama Ncwane nabanye bakhuluma ngokuthi emva kwesikhathi esingakwazi ukuyenza le into enjengale ilipho ngalikhipha lokumqiniso lokuthi aqhubeke nemisebenzi yakhe emihla yenzayo. Angisho ukuthi nje sesiwami qhubeka nje uNkulunkulu nawo umisibindi ungayishintshi igift uNkulunkulu akunike yona noma abantu bangakhuluma ukhumbule ukuthi izulu sithi konke ehambayo akonke imoto emileyo. So ngiyacela ukuthi uqhubeke wenze uNkulunkulu akubizele khona and le legacy yakaNcwane ungayiqedi because whenever la ubonakala khona kuvela abantu babona uNcwane. So ngiyacela nje ukuthi uqhubeke ubonakala. Ngiyazi ke imisebenzi nani noma bini nomyeni wakhe enayenza kumina nangiphe imoto abantu abaningi abakwazi lokho. So nangiphe imoto nje and bekuthi makulama event bengena show ukuthi ngiba khona. So nje ngiyafisa ukuthi uNkulunkulu akubusise nefamily yakho yonke labantu bakho bonke yonke uNkulunkulu ofuna ukuyenza noyithinta ngesandla imultiply and ngiyaqela futhi again ukuthi uqine umisibindi wazi ukuthi bakhona abantu abasemva kwakho sikhona nathi semva kwakho konke okwenzayo we are available sikhona. Thank you very much. Sibonga kakhulu.